Jedna od stvari koju ćete se zapitati čitajući tu knjigu, kako to da se taj lik tako fatalno zaljubio u tu neku, ili kako nam se uopće dešava da se tako fatalno, strasno, smrtonosno možemo nekoga zaljubiti. Čini mi se da između redaka u toj knjizi postoji jedna teorija koja govori da ljubav nije samo ono o čemu se pjeva u šlagerima, u ljubavnoj poeziji i kako je tretiramo za Valentine Day. Ima ona i svoju negativnu stranu. Pogledajte ovu situaciju. Ako zamislite neku vrlo zgodnu žensku koja vozi jedan krasni, skupi auto, juri po cesti i stotine frajera gleda za strane i kaže joj, niko od njih zapravo nema šanse da je zaustavi, osim ako baš baci pred auto da ga zgaze. Ista ta ženska. Ako s tim autom zapne, da li su kišni dana u Gorskim Kotaru po noći pukne guma, iz mraka izađe muški lik koji popravi gumu i onda onako okolo gleda u jednu krtku da se ona pobije. On ima velike šanse da se ono njega zaljubio. Druga situacija. Da mislite nešto koja trkne iz kuće do susjednog dućana onak s viklerima, mjesec ima svoju košanu već kako u šlafroku i dođe kaže vi ste najzgodnija žena na svijetu. Iskreno to kaže ona povjeruje. Sad da mislite istu tu žensku koja se jako dotjera oprava, koja se u glamuroznom izdanju izlazi na neki parti, stotinu udvarača oko nje. 101. apsolutno nema nikakvu šansu. Čak ni drugi, ni prvi. Nasprem onoga koji je to rekao kad je bila sa viklerima i nikakva. Hoće reći da smo puno prijemčljiviji na ljubavne veze kad su u lošem izdanju, kad smo u kritičnoj situaciji.